Sanibonani Mahlubi, uSimangele Wakansele, Secretary General waMahlubi National Working Committee. Ikomiti leli elisungulwe eSouth Africa. Umgomo waleli komiti kakhulu ukusebenzela isizwe saMahlubi ukulekelela ukuthi kube khona ibridge between indlunkulu nomkhandlu kanjalo naMahlubi at large. All over South Africa kuhlangene ke kuleli thimba ama individuals asuke khethiwe from different provinces all across 9 provinces of South Africa. Siphinde sibonelele as well ama cross border relations amazwe njengoSwaziland, Zimbabwe ukuthi sikwazi ukuthi sisebenzisane nawo senze kube lula neLesotho kanjalo ukuthi communication vision kanjalo na umbono wabayede ukwazi ukuthi ufinyelele ezindaweni zonke. Njengaleli thimba ke sifisa ukuthi sifinyelele kubo bonke amaHlubi kuyiSouth Africa iyonkana sisebenzela kuma provinces senzela kona lokho ukuthi njengamaHlubi asibuyise isidima sethu, masibuyise iculture yethu kanjalo masibuyise ubunjalo bethu ngokuqonda ukuthi isizwe saMahlubi sachithwa eminyakeni edlulile njengamanje sithi singabantwana bamaHlubi masibuyele emasisweni masibuyele sibe yilabo abazohlonipha iculture yethu sizazi ukuthi singobani kanjalo silekelele umphakathi wamaHlubi ukuthi ukwazi ukuthi restore identity yawo 1 number 2 cultural identity as well number 3 ukwazi ukuthi sisebenzisane socially kanjalo sisebenzisane establish umnotho sikwazi futhi kanjalo nokuthi silekelele nje nokuxhumanisa abantu nobukhosi kanjalo silekelele ukuthi si resolve ama conflicts should there be ama conflicts economically si raise the wing yani ye economics lapho sizothi silinke ama initiatives azo enrich isizwe sethu kanjalo siphinde futhi si review sibuka ama policies ukuthi imapha ama policies angaseva indlunkulu angaseva umkhandlu aseve also nesizwe at large. Silapha njengamaHlubi sise escort siphuma emkhandlweni ukuthi siyonxusa ukuthi make ubayede abusise ukuzama kwethu abusise sizama sisaqhubeka sisahlanganisa si-establish ama structures sikhuthaza amaHlubi ezindaweni ezihlukahlukene ebese ke sicele ukuthi ke asikhombele ke ukuthi ngwabe ngubani umholi wethu namhlanje ke izindaba ezinhle ukuthi ke usikhombelile bayede ukuthi ke lowo ke uMusa Hadebe obekade ebambele kade kudlule emhlabeni ubaba uJobe sekunguyena ke osewusihlalo waleli komiti. Leli komiti ke lizobe lisiza noma umuntu osuka kuyiphi background ophakeme ophansi kanjalo sisebenzisana even nalabo abafuna ukuthi ba-access imarket yethu ne-community yethu. So kubaluleke kakhulu nje konke sikwenzayo sizobe sihlonipha ubayede sizobe sinakekele sibheke i-guidance yakhe kanjalo sisebenzisana nawo umkhandlu. Kusakuhle kakhulu Mahlubi amahle kuyisiqalo lokhu sibheke phambili sibheke ukuphumelela sizibona nje siyisizwe esingakhethile siyisizwe esikwazi ukuthi sizimele ngokwaso siveza amathuba sivezele abantu abangamaHlubi. So Mahlubi seniqeda nje velani ngobuningi benu Mahlubi unyaka nonyaka siba nama annual gatherings unyaka nonyaka siya emadlangeni sikwazi ukuthi celebrate lapha ya endaweni eyisizindasani samaHlubi ikhaya khulu kanjalo nalapha eMtshezi ngoOctober siyanxusa nje Mahlubi velani sikwazi ukuthi senze into ehlangene into eyaphambili sikwazi ukuthi sizibuyisele thina isidima sethu ngoba uma singazenzeli thina akekho ukuthi asenzele iholeni Mahlubi.